Ogwakia gwatuka mathina maria maracungiririo ni king'uki gia COVID-19 no marathie na mbere na kuongerereka riu aruti wira kware ya Narok makirugamio wira nundu wa gutigirira matina gwatania murimu uyu. Kiumia kihituku aruti wira yani mamukirire marua kuma kuri thirikari ya kaunti ya kumahe watho wa kuhinga wira nundu wa uria kwirikanite kware-ini nikoretwo igicungiriria hathara nundu wa mbaruti iria citumikaga kwenja mahiga na gucungiriria nyumba cia aikari kumomoka na ingi kugia na miatuka na oho gukirikana matirarumirira mitaratara ya kwirigiriria kuumana na murimu wa COVID-19. Hatukaribiani kabisa na manyumba. So hatujui ni nini labda environment, Ministry of Environment iliona ikaamua kutuandikia barua ya kusimamisha kware. Kuringana na Samson Ole Naeku uria ni muikariri giti kware-ini ino riu ni marathaitha thirikari ya kaunti kumakuatha na kumetekeria mathina mbere na wira wao kuona ni mathingatite mitaratara yothe iria irendekana. Kulingana na utekelezaji wa sheria ya health, sisi tumetekeleza yote. Tunawekea watu wetu, tunahakikisha wamevaa mask. Watu wetu tumewekea maji, mumeona ya kwamba tumeweka maji kwa kila shimo tunayofanyia kazi. Niongereire ati family ciao ni marorete iguru undu uria ugite wona mahingirwo wira undu uyu ni ugucungiriria uhaguku wa ugitiri mwena uyu angi magithi kwimathira na njira ciokora. Ukiangalia kama sekta ya malori ile inabeba mawe, leo hii kazi kisimama, hawa watasimama. Ukiangalia kama kwa mfano hardware zile zinategemea hii mawe ziweze kutolewa hapa, waweze kwenda kuuza simiti, nyumba zijengwe, itabidi hizo hardware katika town yote iwe kuna shida itasimama. Mwenaini wake Lucy Sagare ugite kware-ini nikoretwo iri uteithio munene kuri atumia udumwe na ciana iria ciururaga matauni-ini undu urigite kuhingwo gwa kware-ini gugucungiriria mathina kiondorita kuri family tiganite, akiuga kware-ini ikoragwo inyitirire family nyingi. Kwara imeisha kwa sababu ya kware, ulevi imeisha kwa sababu ya kware. Kwa sababu kila mtu ako busy, kila mtu akikuja hapa saa moja anarudi saa 11. Hakuna saa ya kulewa, hakuna saa ya kupigana. Sisi tunakaa na amani na tunaomba asitufungie chakula ambaye Mungu ametupatia na yeye akatukubalia, kwa sababu ni mapenzi yake sisi kuwa hapa. Oho Maikokoina ugite kware-ini nikoretwo iri uteithio munene kuri kaunti iyo guku akiuga wona maheo kanyaga gucoka wira ni megutigirira ni marumirira mitaratara yothe niguo kunyihia hathara iria ikoretwo ikionekana. Kwa hivyo tunaomba governor atusikize na asikie kilio chetu, yeye mwenyewe ahandle maneno kwa njia ya ubinadamu. Handũ-inĩ ha Kameme TV Geto Waithira wa Kihara.